आकाशवाणी इम्फाल नोलिनी देवी ने पाउ पाजरी अहनबदा मरुइबा पाउ राज्य सिदा नुमित 10 जाथगदबा टोटल कर्फ्यू ngasiदगी हौरे मफम कयादा राज्य पुलिस ना ngak senbagi thabak जाथरी मुख्यमंत्री एन बिरेन हाइरी राज्य सिदगी कोविड-19 लाइचत लाक्सिनबा मियाम पुन्ना होनमिनसी मणिपुर ngarang मियोय 1933 नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइखी 15 ना लेखिद्रे अदुगा 738 ना नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखी अमसुंग सिटिंग 18 लेगदबा संसद की नोंजो मिफम हयेंगदगी हौरगनी मिफम असि मथंग थागी 19 फावबा चथगनी सरकार की फैसिलिटी सिंगदा सही 19 की मथक की मियोय सिंगदा कोविड-19 की वैक्सीन लेमना कापगी कैंपेन लेबाक सिनबा थुंगबदा चथरीबना नहा ओइरिबा सिंगना वैक्सीन असि कापथोकनबा अमदि अतै मियोय सिंग वैक्सीन कापदसु मतेंग पांगबिना बाहायजरी कोविड की अकीबा लेरिबना मियामना चेक्सिनबा वाटपगी थवोंग सिंग तोकपिदुना यारिबा मखै युमदगी चथोक्तना लेबियु तंगाई फदना चथोक्लबदि फेस मास्क सुपियु फुट 3 की सोशल डिस्टेंसिंग थंबियु माइमिट अमदि खुदसा टोइना हामदोक्तुना तरुतनाना थंबियु कोविड का मरी लेनबा ई पाउसिंग अमदि मतेंगीदमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंगना 01123978 8046 अमसुंग 1075 नि अदुगा राज्य की हेल्पलाइन नंबर ना 0385241168 अमसुंग 180034538818 नि कोविड-19 दगी ngakthoknaba tangai phadaba chana kanglon sing ngakna chatpinaba manipuri seisakpa nongmaithem solendrona apil tawratuna hai मियाम्बु नोमाइथेम सोलेंद्रोना खुरुमजरी नुंसीजरबा इरिचासिंग तमथीरबा कोविड-19 लाइचत्तगी कंजनबगिदमक अखोय अमुक हन्ना चेक्सिनबगी फिरेब लोमिनरसी कोविड की वैक्सीन सोइदना कापथोकपियु फेस मास्क सोइदना उपियु मी अमगा की मरक्ता फुट 3 लापना लेबियु हैंड सैनिटाइजर सिजिनबियु हैंड वॉश नतरगना सापोन सिजिनदुना खुदसा सेंगना हांबियु लाइचत असीदगी ngakthoknaba लेंगाकना मतम की ओइना पीबा तंगाई फदबा चटना कांगलोनसिंग अखोय खुदिमकना ngakना चटमिनसी सेक्शन बाहायबसिना लाइचत असि संहनदनबगी ख्वाइदगी फरबा पांबैनी मियाम्बु अमुक्का हन खुरुमजरी हौजिक मपुंग ओइबा पाउ राज्य सिदा नुमित 10 जाथगदबा टोटल कर्फ्यू ngasiदगी हौरे राज्य सिदा कोविड-19 की लाइचत नोंमगी हेंगलकलिबा असिगी येंगलगा राज्य सरकार न चेक्सिल थौरांग ओइना नुमित 10 की टोटल कर्फ्यू लाउथोखिबनी मफम कयादा पुलिस पैकेट हांगदुना अचत ओक्सिंग चेक तौबगी थबक चथरी हानका येंगनरुरबदी लंबीदा गाड़ी चटपा अमसुंग सरकि नाकलसिंगदा पोटफम फंबा उद्रे लंबीदा गाड़ी थौतुना चटपा नत्रगा मखोंगना चलंबा मियोयसिंग पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी सिंगना खामदुना वाहंग पाहुंग तौबगी थबकसु चथरी कर्फ्यू मनुंगदा कोविड वैक्सीन कापा टेस्ट तौबा अना लायंगी थबक तौबा वाटर सप्लाई पावर सप्लाई पुलिस टेलीकॉम इंटरनेट सर्विस एयर ट्रैवल लौसिंगु पेट्रोल पंप एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर पोट पुथोक पुसिंग तौबा ट्रक सिंग प्रिंट अमदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यावना सरकार की ऑफिशियल सिंग खरददी कोमथोकनी अमरोमदा इम्फाल वेस्ट जिला की एसपी डॉक्टर एस इबोमसागी लुचिंग मखादा जिला असिदा मथौ तौरिबा पुलिस सिंगदा फेस मास्क सैनिटाइजर अमसुंग थकनबे इसिंग यंथोकी टोटल कर्फ्यू असि राज्य सिगी अतै जिला सिंगदसु मपुंग फाना चथरी राज्य असिदा कोविड-19 की हौजिक ओइरिबा फिबम असि येंगलगा मुख्यमंत्री नोंथुंबम बिरेन हाई हौखिबा निमित खरनी असिदा कोविड पॉजिटिव ओइबा मसिंग लिसिंग अमगी मथक्ता हेंगलकपा अमसुंग सिबगी सांग 10 की मथक्ता योरकपा असि यामना नुंगनांगनिंगाइनी मांगना हाई अतोप राज्य खरदना कोविड की केस हंथरकलगा मणिपुरदना हेंगलकलिबा असि सेक्शनबा वाटपगी खुदमनी मियामना पुन्ना सक्सा हैजानबा पिकनिक चटपनि सिंगबा तौबितनबा अपील तौरदुना मुख्यमंत्री हाई टोटल कर्फ्यू चलारिबा असिदा मियाम पुन्ना सेक्शन मिनदुना लेना असि लाक्सिनबा ngambra हाइबदु येंगसी एकोइ खुदिमा कोविड वैक्सीन कापथोक्सी एसओपी ngangna चतसी अमरोमदा राज्य की हक्सल विभाग की डायरेक्टर डॉक्टर के राजोन हाइरी सरकार ने कोविड-19 लाइचत थेंगनबा अनोबे थौरांग कयागा लोइनना थबक पाइखटली मांगना हाई राज्य असिदा पॉजिटिव ओइबगी सांग वांखलकलिबा असि नुंगनांगनिंगाइनी डॉक्टर राजोन हाई पॉजिटिव ओइबगी सांग खंगहेन हेंगलकलिबा असिगी येंगलगा कोविड केयर सेंटर की मसिंगचो हेंगलले मांगना हाई इंग 2019 की ओइना सही असिगी मे थादा मियोय 102 सिदुना ख्वाइदगी मसिंग यामना सिबा था ओइखी
जून थादना मियोई चहुम निपु हुमदोई सिखी डायरेक्टर हाई जिला जिला की ओइना येंगबदा इम्फाल वेस्ट ना ख्वाइदगी यामना मियोई चहुम निपु मंगा सिखी अदबो फेरजोर जिला दि हौजि फावबदा लाइचेट असिना मियोई अमता सिबा लेत्रे लाइचेट असिदगी अमता ngaidaba ngakthoknaba pambaiti mipung khudingmakna tika thadokpa amasung covid-19 gi chana kanglonsing ningthina ngakpa haibasini Manipur ngarang miyoy lising ama chama humputara mathoy nauna COVID-19 positive oiki tara mangana lekhidre aduga satet humpumathoy na naba phaduna discharge tawki Raija ki COVID-19 command control room na ngarang thokpa cherol amana hai haukiba pung kunmari da sample lising taruk chama pani puni thoi test tawbada miyoy lising ama chama humputara mathoy positive oiba thengna khibani positive oibagi sangsa da tara taruk dasmik nipan taruk oiki Positive oiba apunba masing lising marpu humdoi chani pat yang khema pan sure hairiba matamasi da mioi tara manga siki bakal loinana siki ba apunba masing lising ama chahum hupu manga yaure matamasi da mioi sate ni phuni thoi na pa phaduna disar chauki bakal loinana na pa phaba apunba masing lising humpu tara humdoi supna nifu tare chure na ba phabagi sangsa da marpu tare dasmik ama sinoni haujik active case lising tara chani pan tara ni thoi leidi ngarang phawbada mioi lakh tara lising kuntha taruk chama kunmari COVID-19 gi tika kapkhre masigi manungda mioi lakh mapan lising kuni thoi chani pani phutare na ahanba dose amasung mioi lakh ama lising tara humdoi chani humpu tara tare na ani suba dose gi tika kapkhre tabiri ba pawasi akasbani imphal lakini Sitting tara mapan legadaba sangchat ki nongju mifam hayeng daki hauragani mifam asi mathang thagi tara humdoi phawba chathagani sabha ki mifam niti na chathaba yana bagidamak lok sabha ki adhyaksha Om Birla na rajniti dol pumna maki lusingba singki mifam mama ngasi kaure Rajya Sabha ki chairman M Venkaiah Naidu na su ngarang rajniti dol pumna maki mifam pangthoki Parliamentary Affairs Mantri Prahlad Joshi na nongju mifam asigi matang dahai Mifam asida sarkar na ordinance replacing bill sing yaungna bill kun mapan sabada puthokani sabha ki khana nainarakpada rajniti dol singi mihut singna tingbang binaba mahakna appeal tawre lebak asigi oina mioi kodi ni full lakh ni phumari da maipakna COVID-19 gi vaccine ka pangamkre Hakshel Mantralay na hai ngarang mioi lakh ni futaruk lising kunthani pan hena COVID ki vaccine kapki Mamang thagi kunma thuidagi satharaki ba ahan batangka ki COVID-19 gi vaccine kapagi thabak hauji phawbada maipakna sangchili Sahi tara nipan taki ni phumari phawbagi manungda leiba mioi lakh kunma thoi lising tara nipan hena ahan ba dose gi oina ngarang hidak kapki aduga ani suba dose gi oina mioi lakh ani lising kuntha humdoi hena tika kapthoki Urisa da hauji phawbada mioi kodi ama lakh ni phu hena COVID-19 gi tika thakre madugi manungda milon binupi lising ma chakma kuntha mapan yauri Mizoram sarkar na ngasidagi hauraga tha jigi kunmari phawba akanba lockdown chathaba hokre namitare ni gi total lockdown asi Aizol Municipal Council na konba mafam singda sanagani atai mafam singdana district administration na thokpa hukum gi matung ina komthok komsin leigani Assam sarkar na Jal Jeevan Mission ki makhada raija sigi imung la kuni to henbada aphaba thakna ba ising pina na ba pandam thamle Akasbani ki thauram amada saruk yaratuna raija gi public health engineering ki commissioner secretary Akas Deep na hai COVID-19 ki laichat leijarabasu thaurang asi mapung phana paikhatna ba honagani mangna hai English ngani kunmari phawbugi manungda Jal Jeevan Mission ki makhada thakna ba phaba ising yumthong lakh kumpu humdoi da pibang ngamna ba pandam thamle mangna hai Zabagan school amasung Anganwadi center singdasu tap water pina na ba meeting thamle Assam sarkar na ahan bo oina raija tu ki mafam kaya da ki phagalakpa dak sing miyam bangtak ngarang mai tha tu na manghankhre Golaghat amasung Dipuda Assam Police na sinduna pangthokpa thoram amada Mukhyamantri Himanta Biswa Sharma saruk yaki Luisilakpada COVID-19 dagi ngakthokna ba face mask suppa phutaruk lapna na leiba khutcha amati maimi tarutana na thamba haiba achamba thawong ahum asi ngakne chatpina ba amuk khanna ningsingjari aroibeda maruiba paw amuk khanna Raija sida namitara ni sathagadaba total curfew ngasidagi haure mafam kayada raija police na ngak senbagi thabak chathari Mukhyamantri An Biren hairi raija sidagi COVID-19 laichat laksinaba miyamna punna hona minasi Manipur ngarang mioi lising ama chama humputara mathoi nauna COVID-19 positive oiki tara mangana lekhidre aduga satet humpu mathoi na naba phaduna discharge tawki amishung Sitting taramapan legadaba sangsat ki nongjo mifam hayengdagi hauragani mifam asi mathang thagi tara humdoi phawba chathagani paulo jare